Kaseng samla maulai pelun mendekat kanyo tereng na weng aja alpuai kalai banyak kendo ya ka Deputy Commissioner East Kasih District kakong Isa Wanda lalu ha DC Opes halo kajing ujor jong kipat ba ya kajing syak nyot ben ya kador kamur jong ka baik kali. Nakaliang Presiden kaseng samla pelun ubak samal biam ulong baka jingsha shim kabu haki driver taksi kadai baka jingkiu dor ka umpanyang nakasi syakasi baru ka jing bom yo tikena ka kamai jongki malakasi. Kumta kilapan sngau syaka DC badai banweng no yaki odd but even number but ban pelat no man kasi namal baki driver ru kisham jing halor ka jingkiu dor ka umpanyang but on syak ta ben ya ka baik kali jong upat ba. Kajingwan ni kenduk ke jongi nakaliang kaseng samla mai pelun ya i DC dari East Kasius kedai halor jong kini ke jong kedor kamur jong kebai kali ya ke ba ngiyok sibur ki komplain na kiri upat ba habu bidi ba kajing song kali namar ba kiri upat ba ki pensngau sengi ba ngiru ngimat ya kata ba ya kini kajing sim kebu jong ka ya kedor bai kali ba ngi suthu ya kajing jong kini ki driver lokal taksi tu tengi layak keren bun ki iba edisi ngal yo stress bahai iba ngal yo pensai bahaya kata kajing ke bagi pai ba ke kendo kata kalong ba hawi dei ba kedor jong ka bai kali namar kum kalong mentahi ki driver lokal taksi bepli ki yo ban kamai tang license tio te hawi dei ba kani na kaliang ka jongi ngi la stress edisi ba lakum noro katuka kajing penyai ka jongki ya kini ki odd and even number namar kum kalong mentahi kani kadang apply haduk mentah ya kini ki lokal taksi te ho ngi suthu ik jing jongki ba ki yo ban kamai tang license tio te ki yo kabu ban sim ban ki yo kabu da ba kisim dor bai kali ka bahe ban ngai thui pi ngalap ka ik bangilap ban ka bangi yo song negeri pai ba kalong ba da tap sau ngut ru ki tap kisim ha ka dor ka ba example na maulai na po mat pran sa po maulai putar pom jete kisim lai phu tangka ki ong ba ngi hap tap tang lai ngut la ni sau ngut henrei kat kum ka bangi yo song bat ki privat ba ki fisko sangi kalong ba ki tep mrengot ki sim ha kador lai pho kaju ke destan tekani ka komplain ka bangi yo de ba banda kli yaki na wang bali fisim kum ni ngim yo teman kamai ngi yo kamai tang license tio dah bi de ba kani ka benta odd and even number ngi tu ipi ngila keren ya ngila ya keren ba DC ba lakum nukum noru abangi sutu ya jeng jeng ini ki driver lokal taksi nomor maki ki im na kani ka kap ngila keren sai se ingi ong ba lakum nukum noru pin hab ban exam no ya kani dan kalian ke jeng i ong ba ya kani ka kam kelanang proses mentabat mentak kesengihi nak kalian kejok in remind yang sepok ke department basian ya kini ka odd and even number hadir bakani ka covid case kelanang her nang kisengi basian kini ka odd and even number nak mentak lokal taksi kan salah no kani kan sapen mit na tujuan nak kalian jong DC bat ka transport department dah habide ya bakador bat jong ya habide bakani ka dor jong baik kali ka ba ki pai ba ki sakta ngilakaran bahaya kani ru ba lada kadan kajing pelait kumni ki driver lokal taksi kini lokal taksi kini ban kamai lai lui kini ban kamai be inrus ni tekamun kiru kini bersuthu kenya kejing jeng pai ba apa example kumbok mai fi men nama na pomat plan po malai petrol pom lada ki penhiar nak dor lai fu tengka hoi nak da jeng kiu dor jeng petrol ma ka kiu kendet tentu lada ki penhiar nak tang arfo ru ngai pai ba num so khonyo kata nama ki pai ba ki ong hi lada ka hiar nak tak kendet ru ngisuthu kejing jeng driver lokal taksi ru ya kata ki pai ba kun so tengi kerpat ru ya kini driver lokal taksi bakin suthu lang ya kini kejeng hadin ba nak kalian jong DC in sapen mi ya constitution ban pelait no ya kini ka odd and even number tekani kedi kejeng ka ba ki pai ba ki pensengau sangi lamar kum ki nangkit kam roket ba ya ka khia kesan jong pai ba ni hab ban pensengau sangi sya ki bor bahalor ya kini kejeng te kini ki bangi ngi kendo ta habi dei ba kini ki bos saur ya kini ki bos saur ngai thui ping la ya complete ba ya kejeng long klap akor kejong ki yang kat habamon ki penhap pesenjar kat habamon mat kedor jong kan ka kedor bai song bosu ngai thui kini ru kisim kebulang kisim kumba sim ki driver lokal taksi tekani kan di kebangim la bani hab dan kalian i DC ilong ba insa thoa ya kani sya i director jong kemuda ba sian kini ru kin saya kendu ban penbai ya kani kejeng kenapa kini miok ban sim kebu kum ni kai tekani kan di kejeng ka baki pai ba ki kendu ban kalian jongi ngiwan ban stress ya kani kebenta namar ba ni hab ban perkhat nang na benta pai ba namar ba kum kolong menta fisuthu
ke ba ka kam ka jam kam da biang ka kamai ka ji kam da biang ya ki ru pai ba kham tam ki ba bela ka lang ki ban hapan som kali tang na ka daw jong ka dor jong ka bai kali ngai tu pi dan ki benta le ba ko pli ki mla su poi sa ka trai ki mla su pli trai ka benta ko kham si jangan mar ka rem blak ka dor ka bai kali sakawai parlu ngai tu pi dan ko ki jing jang ngai tu pi na kadang ko ki jing jang ke ko mu yong ngai kendu ki kat tu kan ni kilom kemi ki bon belas ni siyo ki ong ba Kelasem jeng hai yang ini, nolol bagi miok belah pok sang pok tham ngilit buat belah sepok yo sepok han. Hari kejeng yang ini kalau mentah bagi baka kim doar pula kebaik kali ngimla su. Tidak ingin Nomor bagi ni driver lokal taksi ke map tadi kedor kebaik kali. Jadi halor kata kenong rem kan. Banyak balance lang, banyak biang lang sekali pat mak, banyak biang lang sekini ki perlok ke BM dah kebaik kali. Kerang iwan banyak kendo EDC. Tegini ki kimat ki bangiwan banyak kan markmat BDC bangi kwa BI sim khai kan ni. Bangi sultanat banyak kali yang jong i bagi om basien ginsa dan kejeng ya kendo ban baik ya kejeng kena balak ban solve ya kan problem bat kunjur ubah ki pat rokin num syak ta anak dor kebaik kali. Kini ketika jengnya kendo nak kalian kejongi nak kalian sama pelun nak bentar kini kejengnya jadi baik nama hadir mengiok ya nak komplain ini begini ke bentar ketika kejeng syak bentar ke bawa mobil ngilap persengoi kata dan kalian EDC ila ai ke jengkular ila ai ke komitmen ba kin sesim kiam hai kini keman la kadai banginnya trelang la kadai bakin kin direct ya ke RTA la ya ke traffic police bakin lek ya ke badengkam dan kata ketika jengkular ke jeng EDC bakin sim kiai kini keman